Oke, jotono klumma toy hamjakma tini sengsikunsa tok suni bisinti khlai kaisa katal experiment phan honi manka yakhaba katal kaisa salni pohor borok rok ni bagai je borok rok drugs ba phekmung abai addiction rok khlai belai kana andra gunra biskango kichu nuhoria purposeless bakat thijak khlai achugui tongnai mogui tongnai addiction khlai tongbainai lukurokni bagui जों कायसा गाहाम टेस्टिमोनियेल जों तुबुई फायखा दिनै आंनि बसखाङाव आचुकजाक सिनि ताकुक सिमन बहायनो खरकसा बिसि आइनि सिगांबो ड्राग एडिक्टेड ngैनो tongmani drug addiction klaijak khoroksa takuk tongmani phiabo o samung hamya o lama hamya o addiction yoknani nangnai abono bo feel khlaika wansukha sikha tai busikha tai bini saitok mani bai khayo bo tini o drug addiction yakni yogi bo normal life bo tabuk tongui tongo thangnai der yakhaba 2 bochor hai romui bo completely drug addiction bai bo chalja so जों दिनै बिनि बिसंथि किसा खनाय नायलाय वाना ड्राग एडिक्शन बाय करंजाक किसासे कक लामरो जोंगाबो हायखनो बिनि खुक्तै जों खना लायवानो ब अ ड्राग एडिक्शन तामुंगि क्लाइनानि नांखा बाहायखे क्लाइखा ब बाहायखे रियलाइज खायखा जेना अ एडिक्शन नि याकनि यकनानि नांनाय अ एडिक्शन जे हामया अरनि यकनानि नांनाय बाबो बाहायखे बुचिखा फील खायखा tai o yoknani bagai bo bahai ke chaitok kha tamo struggle bo ma khlai kha o addiction yakni yoknani bagai tai kabangma hajar sing jati prasa siklar tinin dino addiction klai andra gunrao klaijak siklarok no bo hai wan sukmu kaham bo ronani muchung bini testimony ni bisingti khlai sengabo kisa bini khukbai thangno khanawi nalainai tai seng bini testimony ni bisingti sengabo srenglainai ba kaisa wansuk mung sengna lainai je phaidi o drug addiction belai khana hamja kaisa manai oboni yakni seng sini siklarokno sini society ni siklarokno seng phiokna ninangnai tai norokeo sakbai thangaba addiction klaijak yokna ni musungo hanke norokni chaitok mungo o testimonial video rok kaisa phan ruthung ba yogi manthani o chubajak thung o video ni bisingte obo wansugune singtini o video no nailai khulumka ani mungkai Simon ang khoroksa recovering addict ang bo khoroksa survive khainai o addiction ni angkai ang 2017 rong ni simi 17-18 maybe 17-18 ni simi ang o addiction klaimani mane substance abuse ngai erpore ngai ang onek kisu problem face khaika de onek struggle ma khaika ani mo recovery journey o kai o struggle khaimani bisingti ang tabuk 1 বছর 4 মাস klaimani tabuk 1 বছর 4 মাস ang tabuk kaham tongo kaham koreng ang 2018 ni simi mo drugs rok use khajak tingka ngangai ang bom haike klaikha bahike klaikha mani karon ngangai ang guwahati o ang graduation khlai jongmani ngangai kesaro ang shuti ni bagai phaibro holiday ni bagai phaibro ngangai no ang agi je kesama ani dol rok ang je borok bai je friend circle bai cholio a borok afru na hai o drugs sakang na hai borok addiction klaijak ngai ang to phana koek din borok no avoid khlaika haibona mane nesha a drugs no use khlaya haibona ang borok bai tongjak tingi jong tonga ngai tongjate nukha je borok onekta drugs na hajangai material rok use khayo mane je jinis ang nugya khu ngai je jinis nugya khu nga ang apro curiosity ha mane borok no nugai akunai borok a drugs rok na hari akunai relax feel khaimaro wa ang mane waisa try khaine ni musung mani phaika ni experience khaine ni bagai ngang om haike no
ko borok by use khajakting salsa use khajakting kha salsa use khajakting mani pore nga ka ang amoni moja mani thanga drugs ni je mane artificially ano tong thogriwo relax khlairiwo mane kun tension gorei oma haike ang feel khlai ka onek tong hotok man thanga nga oma haike puilawo use khaika er pore nga yang misuse khajakting ni thanga je puro borok ay malaya puro nahajakting kha je puro rang tonga puro kabang nahajakting thanga 피아바 앙아모노 아 드락스니 보레 디펜덴트 인야 광아 프로 미슈스 클라이ton고 와이샤 위슈 나작팅 탕가 나하테 오 드락스 또 마네 유스 카이데 타고 도스 방이 탕고 마네 미슈스니 보레 나가 에비우스 카작팅 탕가 앙아 프로 나가 데일리 나작팅 탕가 레귤러 나작팅 탕가 네 레귤러 나작팅 탕가 가 앞으로 아니 오토매틱ally 응고 아니 피지컬 크라이시스 파이카 physical crisis pai ka mane nahaya tongmalia dependent ngai thang ang erik sonok lai thang apro kai jat choi apro nga kai nahaya ang physical withdrawal rok ka luma bari wo busak sakro bo shir soton jago nga onek rokom babe physical withdrawal ang face khai ka apro face khai mali ang omai ke nga kai er pore nga kai aste nok ni rang khokna ni che kha khogin ha ka nesa khlaika airport ngai teruk khang busukle abo phoboi ton man sinai nok ni borok bo saimani thangka ek somoyo nok ni borok saimanan pore nga nok ni borok bai phungai kang ga nang nang wa phru am hai ngai thanga phungai kang ga ang te kuno wan suma kri sat to por ngai thanga nga phru je buma bu phani bagai te wan suk mani kri kha sudu nijin baga ang te rang nango te nesa abono simi suang ngai rang ni bagai jesa khlanya nang khlai jakting ni thanga apro nang ngai mani rok sabai jakting go khuk slai jakting ni bufa bunga bufa no sajakting ni thango enga rok je jolima rok bishing ni thanga ni aggressive ni thanga ngo ma ke teruk ngai to phana bunga bufa anga apro rang ri wino ang apro use khlai dong ho je hakapon ang borong don ki som ki ri rang rok na hariya kone omai ke rogo use khai tong ma srung amo nok ni rang mamna bai srung je ka barang liang thanga olokai olong nga kai mani rok tebo ma khok ka mani rok ma phal ka oma hai kai tebo kubang ma face khlai ka olokai teruk nga kai society ni borok saimana ni chengkha society ni borok puila kha bujok kha onek bar bujok kha haibona anga pru oma hai ngi tong ha je onekta ang ya karna bagi onek try ka mane onek musung ma phai ka rang financial crisis phai ka physical mentally kuno ko tukuna rok maisama rok time kring ni thanga mai rok hamgai sai ma leng thanga sakma hamjangna ni buni hamjangna to kuno phana am kri kha pura unko crisis pura mental physical tai spiritual crisis ni thanga ngai er pore ngai ang mane apro je pura unmanageability face thanga je nok ni rang manani bai amo bai sirung ji soli mali ang kai yango mani rok ma khoka ngai amorong ni tui je pura unmanageability je pura ekdom high ni thanga apro ngai yakarna musung phana onek rokom babe try khaika doctor nai jakha doctor nai bithi ko ekdin chawe roko gym rok khaya koni taisa kalai thango mane bisi tire dengai maya bisi tire deng hang ka bo asung ko a drugs rok nahana ni bage musung ni phayo ngai onek rokom babe ang nogo jur jobardasti rang rok sani rogo ang olo camera rok pai rogo ko wedding photographer rok bomang kha ngai airport youtuber rok nani bagai try khaika phiaba amo consistently ang khlai thangmali am kisa khlai ka airport stop tha success to malia taisa khlai thangwa ngai ang wan sugui nai kha je onek problem tongo mo drug addiction kaisa onek problem kotor je jin ang onek control khaina nai ka onek ideas tiklaya kone ang mono ya karna ni bagai ang onek kisu try khaika phiaba ang malia airport ngaka ang jepro unmanageability ekdom yakari malia control kari kha loss of control ngai thanga airport ngaka ang kaisa ani friend bo hamai tongmani tongo ngaka ang ba friend no oti active addiction ni hoite survive na tongo kaisa treatment na hoi the addiction center or rehabilitation center ang bormo contact khaya kone thanga nga jago thanga ya kone ang phiaba a jora wang puila treatment no rehabilitation center thangpura ang kuno omhai ani pura asa si kri ni thanga hope bai thanga ang ani pura trust bai thanga
pura spiritual bankrupt singi thanga ne apro ngai ang rehabilitation center thangi tongi puro bo koyak mas onek mane agini past to ang tangi khaisi jaka regret rok shameful rok mane pararong buskang rogo lasimung rok onek mangkha onek kisu masa ephano kaham sajakliya ngo onek agini past career নষ্ট ongkha onek kisu relationship ni onek chini jaiti gusti rok relationship gap ngai thanga hami ngai thanga bo bai ongkha nijini especially ngai nijini bai relation kari ngai thanga ngai trust jepro ani trust rok hope rok jepro pai thanga ngai aste aste khani emne khai ang ani kusam past ni kogrok je ang ano sawi to mane bokrok ani mentally pressure ngi to mane past to tangi khaisi jaka regret ro amorok ang counselor rok bai discuss khlai ka ngai borok suggestion dikha borok guide khai ka borok ano motivate khaya kone romui to ni kha borok ano asol ka puilang borok na help san man bising ti borok help dikha angamon thurti onek mangkha nga ang tai onek kisu confession rok khlai ka ama rehabilitation rok confession meeting room tongo kaisa agini kok rok share khai ka ngai sharing is a good medicine hinjau ngai onek ani letra bising ni letra rok tong mane dukho kosto rok tong mana angamo share khlai ka share khaiman bising ta ani bukha aste aste kang mane apro erporani upore বিশ্বাস paika erpore bukha sapuman pore ngai erpore ka tiruk ang treatment na hamang onek kisu addiction ni tui serengmang addiction bahai ke boro hakor tong boro rimi tong boro patra tong amo joto counselor class na hamane bising te ang personally bo bini guidance na mane bising te ang addiction ni tui onek kisu saimangka je addiction kaisa bemar se ni mental disorder kaisa mental disease ni ngai o disease bahai ke sen balance onar gi tonman boma hai ke chini toniman ngai borok ani counselor sawo pura lifestyle change khaya nang ni sen agi discipline krei saman mane tuku mane discipline ngai discipline tongna nang nai ngai agi kisa sele ngai kusrang na nang nai positive thing na nang nai jesa borok anu kudu gupani ri phana angama akudu mana anu hinmani bisingte ang tam serengna man tam ang positivity na hariman aron bisingte e oma ki thinking pattern rok aste aste ke change khlari ka ang nijina lifestyle rok change khlari ka discipline khai tongnani tai erpore sakno hamjaknani erpore buino hamjaknani am hai rok serengka ang active addiction ni yok mane 1.5 বছর মোটা তো kai thangka haipano uphile na siri nai ne khangka ni pas ni kok kusam kok rong uphile na khangka kai belai kha kham ani je especially friends circle to man ani friends to gilama to friends phiaba je close friends rok tongai mani borong ni bisingo bo ang je pro addiction tongo ang onek ani je close friends rong ang mane rang rok borong ni thani rok man haga mo drugs na hana ni bagai upai krei lasi mumbai kirimung bai ke ma sangka ngai je pro borok close friends rok ba riwi phiaba ang kifili ri me ngai thong ngai kifili ri man bisingti borok bai a je close friends rok bai sira onek sal na nangka ang tabung ni dino bang a relationship je gap ngai thangmani ani a close friends rok bai tabuk bang a gap no fill up khai me ako nga kai sudu friend circle simia mane ani society o sreno ani kami o agio nga kai ang je pro addiction no kalaya ko apro ang para rogo holiday rogo thanga ka onek boro rok phayano agi onek sajago onek boro rok phayano malai phiu bada rogo phai ka kai onek boro kok sau phiaba je pro parani lukurok siwi thanga je nesha mo drug addiction no ang kubuluya konai je pro bot namui jonga pro kebo mane ang bai phai malai phanis krika om hai ngi thanga ngangai om hai mane kamini lukurok nibo jamjani busarok tongbayo bra busarok ma sawo sungbai ta tongli ne yasi surjago bobai tongha kai nung bahai ngai ni rogo ngai sung totally mane kaisa kami wo kaisa alien haisi sung phaigyang kai para rogo sungno nukhang kai sungno khai mane kaisa kasara hai mane kaisa bemar tubui phaima hai kaisa parawo om hai rok
परिस्थिति इंगै थाङा फेबा आं आमो गामिनि बर'रंना आं दुस को दुस रिया ताम हिनबा आं परिस्थिति खालामनायला आंसि आं जदिनो एडिक्शनाव कलाया ओ ड्राग एब्यूज खालाया हांखाय आं माने ओ परिस्थिति फेस खायनो नांगला खामो जे आगि ओ परिस्थिति आसा काहाम तो माने ओ परिस्थिति आसमसा सलायजमा कारण हांखाय रिजन ले आबो आनिसि दायामो आनिसि जाया कलायो हांखाय सोसाइटिओ बो অনেক বদনাম খা এরপরে আনি ফ্যামিলিনি মেটার আং সাইখাঙারে ওয়ানা ফ্যামিলিও ব অমাহারিং থাঙ্গা যে পুরো আনম্যানেজেবল থাঙ্গা আং ব এডিকশনা আনম্যানেজেবিলিটি ফাইবেকা আমন আন লগে লগে আনি ইয়াকুং তো টান খা এরপর আন লগেনি বুমা বুফানি ইয়াকুং ব টান খা মোখাঙাব টিসু মুশকিলকা হাঙ্গাই অমাহাইকে অনেক দিন আং অংখরি থাঙ্গা হাঙ্গাই ন 엉커리 탕한가요 와나 자고 아니 바부 아니 아마 아니 패밀리는 보러 와나 자고 केबो बाय पुलिस रो बाय रमजाकनो केबो पाराने लोक रो बाय रमजाकनो हाया काबा ओवरडोज रखंगि रो थैनो रखनि बरो अनेक डेली टेंशन डेली बेसिस बरो टेंशन केरि खलाई दं दं ओंखाय अ टेंशन नि बिसिंतै ओ वाना चिन्ता नि बिसिंतै आनि बाबा बखरसा गभर्नमेन्ट सर्भिस खाइ दं माने बिनि रिटायर्ड सेनियाको फेबा बिनि हार्ट स्ट्रोक नgai थाङा बाबु स्ट्रोक माने परे bo half paralyzed engkha half paralyzed engmano nogoi ang afro eknom mane jit nakha hamsinai hnai onek rokom babe try khaika taisa bithi rok sawi akonai try khaini ka nogo onek besto rok tonga naikha haiponang mali afro nahajagin tongkha afro bo erpore babuni half paralyzed engka afro बाबुनो फिजियोथेरापि खलाइरिवान बाबुनो मेडिसिन रक ठीक मरे सारि तनो फियाबा बिनि रिकभारि इंयांगि दं तामनि हिनबा ब स्ट्रोक ने हाफ पैरालाइज माने परे आं नाहाय दं खाफोरो तै आं अंखर कांगेन ताइसा टेंशन ngai चिकन माइनर स्ट्रोक ngai दं बिनो हायके आवन बागे बिनि बो रिकभारि इंयांगि दं मो एडिक्शन नि बागे आं बमहाय जागाव साफार खायना नांका आनि दल रक बाय नरजाखा इगनोर खाइजाखा सोसाइटी रक बाय हाकसाल खाइजाखा एरपरे जतन स्लाइ बिसिं हांकाय सापमान माने हांकाय आनि फेमिली नि बर रक जतन स्लाइ साफार खलाइका बरक खाय तो 24 आवर साफार खायनि बरक खाय जे आं एक्टिभ एडिक्शन नि जेफोर एडिक्शन अ सबस्टेंस ड्राग्स ना फुरुन सिमि बरक आफुरुन सिमि साफार खायमानि हांकाय बुसुक बरक दर्ज सयज नारङा नांखाना आव आं सिमि साइमन ताइ आं हाय नि बुमा बुफा जे दाबु ड्राग्स नाय दंनाय बिनि बुमा बुफा रक साइमानाय नांकाय एरपरे ओ साफार खायमु माने सुदु फ्रेंड्स सोसाइटी ताइ फैमिली साफार खलाया माने इम्पैक्ट खलाइलिया इम्पैक्ट खलाइ खानि केरियर बुमा हाके खलाइ था माले आं माने ताकिसि सा तंरक माने आनि ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट इंनानि बागै ओंखाय फियाबा आं आ कमप्लीट इंया सानि न एक्टिभ एडिक्शन खलाया आं अनेक बार चेष्टा खलाया नाका फियाबा आनि मेन्टली आं सपोर्ट खलाया अनमेनेजेबिलिटी नgai थांगा आं पुरा कलक सुगै थांगा अ एडिक्शन आफ्रु आ सानि न ओंखाय तागनि दिनो नाय माने वान सुगै नाय का ओंखाय आं जदि अ एडिक्शन खलाया ओंखाय आनि दल रक ताबुक बरक केरियार सलामै बाक्साबा साख्रि मांखा बाक्साबा बेबसा खलाइ दङ रां पैसा किसमिसा इनकाम खलाया खनि फेमिली सालगै दङ नाकाय आंबो जदिने एडिक्शन खलाया नाकाय आंबो कायसा केरियार सलामखमो ओंखाय केरियार सलामै आंबो फेमिली नो सपोर्ट खलाइ दंखमो ताबो अनेक किसु फियाबा एक्टिभ एडिक्शन नगो रां फाइनेंशियली सपोर्ट खाया तो दूरे थाक्सिगो बोसोकसि रां खर्च थांगा एडिक्शन ड्राग एडिक्शन आसकाय एक्सपेंसिव ड्राग रक बोसोक उनको फाइनेंशियल क्राइसिस रक नgai थांगा दाबो ओके सिमन आगे जोंनो किसे साले नों 2018 रक नि सिमि एडिक्शन खलाइखा बाहायके खलाइखा आबो जों खानाखा एडिक्शन खलाइमानि यागुलो नों फ्रेंड सर्कल सोसाइटी लेवल फैमिली वो निनि केरियर ओ एडिक्शन नि इम्पैक्ट हामया इम्पैक्ट बो हायके खलाइखा जों आबो सिखा ताबुक ओ जे एक्टिव एडिक्शन नि याक नि नों yok mani प्रोसेस न जोंनो किसे सादि
bahai ke nang yok kha o yok na ni thang thani bo nang bo bahai ke safar ma khai kha biang ma kha prum ka tamung kha kisa abno bo sai khmar ang ani baba je ungko stroke mani pore bo anga pru na hajak te ngi tonga ko ek mas ngai minor stroke ngai tonga je pro ong khor ka ngai bo tension ni na hamani bising te wana chinta ni bising te ngai ang wan sugui nai khawam hai kai to financial rang to kifili phayan je sag rang thang kono pheba ani baba bo taisa second stroke rok ngai rogo যদি হামায়া তামায়া ধুই রগ থাঙ্গা আংকাই আং বাবনা তাই কি ফেলি মাংলা সো আং মানে ট্রিটমেন্ট হানানি হেনে আং ডিসিশন না কাহাপ্র গে ডিসিশন না হামা ni bisingte ang trit kaham kaisa treatment center ro thangka ang ge thangmani bisingte ang onek struggle ma khaika rehabilitation center ro puila khai physical withdrawal ungmani je sorry cost ro ungmani ro busak sagro ma asaka osojo ungo amo kuno modeka ang jit nangai dodlo sojo romoya koni par khaiman bisingte er pore ngaka ang rehabilitation center ro tong hangai to je thangnai rok saimano je rehabilitation center bomo hai kaisa je thuna musung ya phano mane thuna muktri phai tong phano phungai siri sirin kai jang ma sisanai ngaka je thana musung ma saya ngai nang agi kai king size bed to thu lai mani sung ha kai bed kaisa kodor na hari thu mani aja ha ke set kama thu sinai ngaka onek rokom discipline onek kisu je ko samung rok onek kisu ma khlaika ngakai ang tabo active addiction ni hoite to yok kha ngka o yok na ni bagai ang kwbangma rehabilitation center robo ang thangka je jaga o proper treatment rijak ya support gri guide kaham gri ang hai jaga robo sogai ka ngakai sogai ya konai je somoy ingya sani na ongkhori robo taisa na hajak tei rok bongui thangka অনেক বার স্লিপ ngi klaika আইবন আং গিভ আপ খাইলিয়া ক্লাইন টংলিয়া আং ফাইনালি আং অনেক বড় ন কন্টাক্ট খাইয়া কোনে ব জায়গা প্রপার ট্রিটমেন্ট দি আং আমরক সঙ্গি রক নাই বুইন রক ফাইনালি আং কাইসা কাহাম রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আং সগৈ মানে বিসিংতে আং অনেক কিছু এডিকশন নিতে আং সাইমানখা যে সিয়া ন শিখা অনেক আনি গাইড কাহাম মাংখা আং কাউন্সিলর কাহাম মাংখা এরপরে ngakai counselor se ano asol kai ang bono gratitude dia pharo je ani counselor se bana ani life no change khlai tau ang tang dino kaham tongai mano de ang pura bini ani counselor ni ani willingness ani musung marok ani jotono boma ya phar ka ang chilia ni ang saka puilano ang kunu chilia baike hamnani ang yang weng thangka onek kosto mangka নিজনি সাথে অনেক ট্রাই খাইকা হামনানি ফিয়াবা আং মালিয়া নং নানো গাইড খাইছিদে তামনি হিনবা নং ব আং হাইনো সালজা অম হাই তংমানি হিনে আং সাকা আং হাইনো সালজা তংমানি ফিয়াবা ব অরনি উদ্দার রঙ্গৈ ব খরকটা তাকে কাউন্সিলর রঙ্গৈ থাঙ্গা ngakai bini guide namang bini kok khanamang ang seletedi boje samani seletedi phano ang bi boje samani khlaika letra jinis panangtun erpore je sapanangtun ang bini kok tinyo soli khang full surrender khaya kone bini musung teke soli khang ang counselor kaham mani loge ang tei kubni support mang khani je rehabilitation center ro ang thangka center ro support rok tei recovering addicts gilama tongo ang borong hoite ba support mangkha onek tai especially ani buma bufa ani family ano support khayang gang sugurate ang mangla khamo ang onek kisu tang dinobo অনুভব khai nai ni kang kai ani buma bufa kari nga kang tau lam koroi ni to aboni bagai ang gratitude ja pharo ani counselor no ngai je ano o hamoi tongani লামাও ano je support khainai ani friend circle hoite ani jaiti gusti jotona ang paiphlai hambaya phoro ani family na ang paiphlai hambaya phoro financially support khaimani bagai morally support khaimani bagai joto dik dia an family support khamani bisinte jodino ani counselor bo guide khaimani bisinte ang jodino solia jodino solia tongkha kai ang ani lifestyle change khaimangala khamani wangsungmarok change khaigama ang mehnat khaimana ang effort di mani bising tino ang tang dino kaham tong mana okay simon sing nini
যত স্ট্রাগল খানাকা বাহাইকে চেংখা বাহাই প্রসেস নি থ্রুতে নং থাংখা nini struggle nini treatment ni process to sing bebo khna laika paithak bukha nang boba hai kok kasamu ronani musung jara already tinin dinobo মানে এডিকশনে ক্লাইজা বরকনো boba hai kok kasarna jara এডিকশনে ক্লাইয়া ko sikla salak borokne bagai nang tamo kok kasarmu klangna ni musung tinin no video ni bisingte pujano ang bo puila বিশ্বাস করিং থামান নিজের উপরে যে আং হামি মাঙ্গালাখা আং নে সাইয়াকারি টং মাঙ্গালাখা অনেক রকম আনি ডিস্টারবেন্স আনি উপরে বিশ্বাস করিং নি থামান আং ফেবা আং তাংনি দিন আস্তে আস্তে কানি বিশ্বাস তাবো তাখাই ইমাং আগি রকি ইমাং নুকমে তাকে ইমাং রক নুকনানি যেংকা গাই আং আগিও ট্রিটমেন্ট নাই সাকাং সাপোর্ট করি সাকাং ang wan sugui tong mani je hawi mangala kani pheba ang support maman bising te guide maman bising te amo ang mani mangka ang active addiction ni hoite yok ma hai keno noro bo yogoi manai khata thai sudu musung mas mi su tonga no ani musung ma tonga bagai no ang tinin dino usuk jora te 13 bosor ang hamui tong mangka ang drug addiction ni yogoi man mani hai keno norok bo yogoi manai sudu musung mani simisi tonga nango ngakai musung ma bo kerak na nangnai ngakai musung ma kerak mani bising tei tai nang onek kisu effort nijini borba effort rinani nangnai haike hamui manai ngakai angbo o addiction ni je drug abuse ang alamo ba hamya lamo tai thangnani musung liya tai thap thangalak ini nijini upore confidence tongo ngai amono norobo oroni o drug addiction ni hoite yokna ni bagai nuko chesta khlai di te musungma ekdom strong desire honest desire to body ngai tai je naharia ko borong ni bagai bo ko kasarna musungo je o ko drugs ro belai ham ya jinis nahana ni kai ekdom mane kalai sasa hai nahan ko use klai pro ka onek kalai sa hai phia bai oron hoite yokna ni kai belai no cost belai no hardship face khaya no onek kisu nijini personal life borbat ngai family pressure manai family wo ko crisis phane onekta ngai society bai onek kisu nang alien hai kai ko haksal khai to ni jangnai family je ni friend circle kaham to mani borok bai banang kak aste aste ke kak nani senai jotono no hambai norok jotono nang koijao ani bagai suri jadi tam hinba ang o lama tai himnani musunglia ang sitra lama ang te klaina musunglia so norok ani bagai suri jabai di jate ang kaham to manan bagai tai ang kaham mani bising te bunyo ba hamri manani tai sini society wo je o drug addiction ni je problem ngi to mani je asakai erei to mai mani amani tui bo sung jotono pal baksa ke o jinis no fight khanya ni bagai sung yapri salai nai niang jotono no koijau Okay, hake sing tini sini takok Simon ni bisingte sing obo silaika drug addiction tai addiction yak ni bini je yok mane testimonial la sing khalaike obo kharamane bisingte sing obo srai kana Simon kha je drug addiction obo busuk jorate hamya kaisa manoi abo nini personal life totally borbad family totally borbad society o je naslemu selemu man abo to tono tongkho বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড সার্কেলও যে ইগনোরেন্স যে তাম ভাই সাকনাঙ্গিয়া উংজাকমানি দল সাকাকজাকমানি আবো তো তুনো দङ পাইথাক যতনি হামিয়া ইমপ্যাক্ট বড় ক্লাইসেন নুক जों नायखिन नुकने जे केरियार सनाम थानिओ ओ जे ड्राग एडिक्शन टोटली नि केरियार न बर्बाद बो खलाय रैमान आबनि बागे যত सिक्ला सालाइरो नरकनि थाने जों अ भिडिअनि बिसिंते अबनो मेसेज तुबनानि मुचुंगो अब हाय फेक मु एडिक्शन ड्राग एडिक्शन नि याकनिरा नर प्लीज काटि उ दंबायदि अब नन सिमिया नन तो बुथारनाय
nini family no suffer khaina nang society o suffer khaina friend circle tai nini career level belai khnu bini hamya impact kalai nai phaidi sang next video o sang obahaino te bonarok ne bagai kaham serung tubui mannai ja aba hai video rok tubui norok ne baskang phainai video no puila pai thak nai mani bagai norok jotuna na hambai tai ani khulumma ya phar